Ku mugoroba wo ku ya gatandatu Mata mu 1994 indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana na mugenzi w'u Burundi Cyprien Ntaryamira yarahanutse bombi barapfa ubwo bavaga i Arusha muri Tanzania mu nama ireba uko hashyirwa mu bikorwa amasezerano yo gusangira ubutegetsi na RPF Inkotanyi. Kuva muri uwo mugoroba intera hamwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu batangiye kwica abatutsi no guhiga bukwara abayobozi batavuga rumwe nabo, ndetse n'abasirikare 10 b'Ababiligi bari mu butumwa bw'amahoro bahasiga ubuzima. Indege igihanuka urujijo rwari rwose, ariko nk'uko ikinyamakuru gikomeye cyo muri Amerika cya The New York Times cyasohoye inkuru icukumbuye kuri iryo hanuka ry'indege tariki ya 12 mu kwezi k'Ugushyingo mu mwaka w'1994, icyashimangiye ko indege yahanuwe n'agatsiko k'abasirikare ba leta ya Habyarimana b'abahezanguni gafatanije n'Abafaransa. Umubirigi witwa Paul Henriot wari umaze imyaka isaga 60 ku kiyaga cya Muhazi yatangaje ko ubwo yageraga i Masaka avuye i Kigali ari kumwe n'umushoferi we batwaye moteri y'ubwato yari yapfuye bavuye kuyikoresha, yabonye imbere yabo imodoka ikurura imbunda nini. Yasabye umushoferi we kugenda buhoro. Bageze imbere bahuye n'abasirikare birabura bagera kuri 12, babiri bambaye imyenda mishya ya gisirikare ingabo zatsinzwe cyangwa se ingabo za ex-FAR. Buri wese yari afite imbunda ku rutugu, imbunda nini cyane yo yari itwikirijwe n'umwenda. Abo basirikare bari bambaye ingofero zihengamiye iburyo, uretse abo basirikare babiri bari bazihengekeye ibumoso. Uyu muzungu yakomeje urugendo rwe aza kugaruka mu mujyi wa Kigali nimugoroba. Nyuma y'iminota 45 ageze i Kigali nibwo yumvise ko indege yari itwaye Perezida Habyarimana ihanutse. Igisasu cyo mu bwoko bwa misile cyahanuye iyo ndege bivuga ko cyaturutse mu kibaya cya Masaka, nk'uko abaturage bo muri Masaka babonye ibishashi by'igisasu kizamuka babyemeza. Akaba ari naho Paul Henriot yabonye abo basirikare. Nyuma gato y'uko abasirikare 10 b'Ababiligi bicwa n'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana, ubushinjacyaha bwa gisirikare bw'Ububirigi bwatangiye iperereza, ariko ryagaragaje ko intagondwa zo muri leta ya Habyarimana zitashakaga kugabana ubutegetsi na FPR arizo zahanuye indege yari itwaye Perezida. Ibi bihura neza kandi n'irindi perereza ryakozwe nyuma na leta y'u Rwanda rigasohora raporo mu mwaka 2012, raporo yiswe Mucyo nk'uwari ukuriye iyi komisiyo. Uretse ayo maperereza kandi nyuma y'impapuro zo guta muri yombi abayobozi bakuru b'u Rwanda zibashinja kugira uruhare mu ihanurwa ry'iyo ndege zasohowe n'umucamanza Jean-Louis Bruguel, nta perereza ryakozwe. Leta y'Ubufaransa yashyizeho itsinda ryo gukora iperereza. Abacamanza babiri aribo Nathalie Pou na Marc Trévidic bakoze iryo perereza, banzura ko indege yahanuwe n'agatsiko k'intagondwa za leta ya Habyarimana zitakoswaga iby'isaranganya ry'ubutegetsi. Mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukwakira mu mwaka 2016 ubucamanza bw'Ubufaransa bwongeye kuzamura iyo dosiye. Bwari bwaratangaje ko yarangiye, buvuga ko bugiye kumva umutangabuhamya bufata nk'ingenzi ariwe Kayumba Nyamwasa urwanya leta y'u Rwanda. Inzobere z'abasirikare b'Ababiligi zakoze iperereza zavuze ko iyo ndege yahanuwe na misile z'Abarusiya zitwa Sam-7 zari Masaka, ibirometero bike uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe, ikigo cya gisirikare cya Kanombe ndetse n'ingoro ya Perezida Habyarimana. James Gasana wabaye minisitiri w'ingabo mu mwaka w'1993 utarabajijwe n'abakoraga iperereza, avuga ko izahoze ari ingabo z'u Rwanda ex-FAR zitigeze zitunga izo misile kandi ko nta basirikare bari bahugukiwe uko zikoreshwa bari bafite. Ibi bituma hakekwa ko abarwanyi baraba RPF Inkotanyi barashiye indege, ariko Gasana akavuga ko bidashoboka kuko hari hafi y'ikibuga cy'indege, ikigo cya gisirikare ndetse n'urugo rwa Perezida. Ashimangira ko nta kuntu Inkotanyi zari kwinjira muri ako gace bucece ntibazibone. Mu iperereza ryakozwe n'abo Babirigi babonye inyandiko y'impapuro 2 yanditswe n'uvuga ko yari mu bantu 4 bacuze umugambi wo guhanura indege, harimo n'Abafaransa 2. Iyo nyandiko yageze kuri Colette Blackman, umunyamakuru w'Umubirigi ukorera ikinyamakuru cyitwa Le Soir Belgique, ari nawe wayishyikirije iryo tsinda ry'Ababiligi bakoze iperereza. Uwanditse iyo nyandiko utavuga amazina ye yombi ngo yari umuyobozi ukomeye mu mutwe w'intera hamwe no mu ishyaka rya CDR ryari rizwiho kugira ibitekerezo by'ubutagondwa. Yanditse ko bishe Perezida Habyarimana kugira ngo ibimbarutse yo gutsemba abatutsi n'abatavuga rumwe nabo. Yashimangiye ko muri uwo mugambi bawucuranye n'Abafaransa 2 bafatanya no kuwushyira mu bikorwa. Ati simbabwira amazina yombi y'Abanyarwanda, ariko izina rimwe ry'umwe muri abo Bafaransa ni Etienne.
Amakuru yaje kumenywa n'Ababiligi bakoraraga iperereza nuko uwo Mufaransa ari umusirikare w'inzobere mu by'intwaro nini wari umaze imyaka 30 mu gisirikare atoza abasirikare barindaga perezida w'u Burundi. Uyu musirikare ngo yari Umufaransa ukomoka mu birwa bya Martinique cyangwa Guadeloupe. Ntibabashije kumubona ngo bamubaze kubera igihugu cy'Ubufaransa cyabyanze. Nubu igihugu kiracyari cyose ku ihanurwa ry'indege ya Falcon 50 yari twe Perezida Habyarimana ku mugoroba w'itariki ya 6 Mata mu 1994 nubwo imyaka 32 ishize. Gusa abahanga baracyacukumbura ukuri kuri iryo sanganya. Indege yari ivanye Dar es Salaam Perezida Habyarimana na Cyprien Ntaryamira y'u Burundi yahanuwe n'ibisasu bibiri yarashwe igiye kugwa ku kibuga cy'indege Kanombe, ihitana abantu 11 bose bari bayirimo. Bijya gutangira, Perezida yerekeje muri Tanzania mu nama ya Dar es Salaam yabaye kuwa 6 Mata mu 1994. Yagombaga kwiga ku ngingo ebyiri zirimo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha yari amaze amezi 8 asinyiwe Arusha muri Tanzania, ndetse n'ikibazo cy'umutekano mu Burundi nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye w'u Burundi mu Kwakira mu mwaka w'1993. Raporo Mutsinzi yasohoye mu mwaka w'2010 igacukumbura ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, igaragaza ko iyo nama yari yitabiriwe na Perezida wa Uganda, Perezida wa Tanzania, w'u Burundi ndetse n'uw'u Rwanda na Visi Perezida wa Kenya. Perezida wa Zaire we yabihagaritse ku munota wa nyuma, ntiyitabiriye inama. Ubundi ntibisanzwe ko Perezida n'umugaba mukuru w'ingabo bajyana mu rugendo rumwe hanze y'igihugu, ariko uwo munsi Perezida Habyarimana yahagurutse Kigali ari kumwe na General Nsabimana Deogratias wari uzwi nka Kastari, ari nawe wayoboraga ingabo z'u Rwanda FR. Ubusanzwe General Nsabimana ntabwo byari biteganijwe ko azitabira inama, ngo yabimenyeshejwe ku munota wa nyuma. Ordre de mission ye nayo bivuga ko yayizaniwe mu rugo ku mugoroba wabanjirije umunsi w'urugendo ku itariki ya 5 Mata. Umugore wa General Nsabimana hariwe Uwimana Tanazi tariki 30 Kamena mu 1994 ubwo ari i Brussels mu Bubiligi, yabwiye inzego z'umutekano mu Bubiligi ko umugabo we nta makuru na make yari afite kuri uru rugendo kuko yatwawe kubagaho ataniteguye bihagije. Haravuga ko kohereza Nsabimana igitaraganya byaba byarakozwe n'abahezanguni b'abahutu bashakaga kwikiza Habyarimana bayobowe na Colonel Theoneste Bagosora kuko batajyaga bumvikana na busa. Inama y'i Dar es Salaam yatangiye hagana saa 6 z'amanywa zo muri Tanzania, ni ukuvuga saa 5 z'amanywa i Kigali mu Rwanda. Perezida Habyarimana yahawe umwanya ngo avuge aho ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha rigeze. Avuga ko ibibazo byose byatumaga amasezerano adashyirwa mu bikorwa yamaze kubikemura. Yavuze ko nasubira i Kigali inzego z'inzibacyuho zemejwe n'amasezerano hazahita zishyiraho. Deo Ngendahayo wari mu itsinda ryari ryaherekeje Perezida w'u Burundi nawe yatanze ubuhamya avuga ko ikibazo cy'u Rwanda kitafashe umwanya munini muri iyo nama. Iyi nama yagejeje hagana saa 10 z'umugoroba isoza abakuru b'ibihugu bamwe bataha. Kamana François wari ushinzwe umutekano w'ako kanya wa Perezida Habyarimana nawe yavuze ko byari biteganijwe ko Habyarimana ari Dar es Salaam, ariko bihinduka ku munota wa nyuma. Hari raporo ya Loni ku byabaye kuri uwo munsi yavuze ko ari Perezida wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi nawe yasabye mugenzi we Juvenal Habyarimana kurara Dar es Salaam, ariko ndaramwangira avuga ko ibyiza ari ugutaha mu Rwanda. Abapilote ba Falcon 50 nabo basabye ko urugendo rwasubikwa kubera uburyo bwari bwije kandi hari n'impungenge z'umutekano w'indege. Gusa ibyo bibi by'ubusa kuko Habyarimana yari yavuniye ibiti mu matwi kandi amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Indege ya Habyarimana byari biteganijwe ko igera i Kigali saa 2:26 z'umugoroba. Abari bari ku munara ku kibuga cy'indege i Kanombe babimenyeshejwe ahagana saa 1 habura igihe gito ngo indege yinjire mu kirere cy'u Rwanda. Muri ayo masaha kandi yagombaga kugwira i Kanombe nibwo yarashwe ibisasu bibiri igwa mu busitani bw'urugo rwa Habyarimana ruherereye i Kanombe muri metero 500 uvuye ku kibuga cy'indege. Abaguye muri Falcon 50 barimo Perezida Juvenal Habyarimana, umugaba mukuru w'ingabo General Deogratias Nsabimana, Major Tade Bagaragaza wari ushinzwe abarinda Perezida, Colonel Elisa Gatwa wari umunyamabanga wihariye wa Perezida, Ambasaderi Juvenal Renzaho wari umujyanama wa Perezida mu bya politiki. Hari kandi Dr Emmanuel Akingeneye wari umuganga wihariye wa Perezida Habyarimana, Cyprien Ntaryamira wari Perezida w'u Burundi, Bernard Ciza wari Minisitiri w'itumanaho w'u Burundi, Cyriaque Simbizi wari Minisitiri w'igenamigambi mu Burundi,
Jean Pierre Minaber na Jean Michel Perrine bari batwaye indege. Urupfu rwa Habyarimana bwari rumaze iminsi runugwanugwa haba mu gisirikare ndetse n'umunyapolitiki bakomeye, ndetse abamurindaga bemeza ko bari barahawe amabwiriza mashya. Iperereza ryakozwe n'abacamanza aribo Mark Trevdich na Nataripu kuwahanuye indege ya Habyarimana nyuma yo kugera aho byabereye, ryagaragaje ko abahezanguni babiri aribo Colonel Theoneste Bagosora wahoze ayobora ibiro bya Minisitiri w'Ingabo na Laurent Serubuga aribo batanze itegeko ryo guhanura indege ya Habyarimana. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene aheruka gutanga ibimenyetso bihinyuza abahora bashaka kugaragaza ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yatewe n'irihanurwa ry'indege ya Habyarimana Juvenal wabaye perezida w'u Rwanda. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu kuwa 5 Mata 2026, Minisitiri Bizimana yagaragaje ko guhuza ihanuka ry'iyo ndege na Jenoside yakorewe Abatutsi ari ukwigiza nkana, kuko mu gisobanuro cya Jenoside harimo ko ari umugambi utegurwa ugamije kurimbura abantu hashingiwe ku bwoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu cyangwa idini. Minisitiri Bizimana kandi yasobanuye ko uwo mugambi uba ushyigikiwe n'ubuyobozi buriho, kuko atari ikintu cyashobokaga butabigizemo uruhare. Minisitiri Bizimana yanasobanuye ko uruhare rwa Habyarimana muri Jenoside yakorewe Abatutsi ruhera ku kuba ariwe musirikare wa mbere ku rwego rwa ofisiye u Rwanda rwagize, ndetse anaba umuyobozi w'ingabo ariko zari zishingiye ku ivangura. Minisitiri Bizimana anavuga ko kwibasira Abatutsi byakomeje, ndetse Habyarimana wari uyoboye ingabo yemeranya na Kayibanda Gregoire wari perezida ko uko inkotanyi zizajya zitera bazajya bica Abatutsi bari mu Rwanda, kandi icyo gihe hari kera cyane mbere y'uko indege ya Habyarimana igwa. Yongeyeho ko mbere y'1994 Habyarimana yagize uruhare rugaragara cyane mu mugambi wo kurimbura Abatutsi bijyanye n'inshingano yakoze mbere yo kuba perezida. Iyo ndege rero reka mbahe ibimenyetso mfate bine hanyuma iki nyisozeho. Indege yaguye ku itariki 6 z'ukwa 4 1994. Habyarimana na mbere yaho hari ibimenyetso simusiga byinshi byerekanaga uburyo yateguraga Jenoside, ndetse n'imiryango mpuzamahanga irabyerekana. Ngiye gushingira ku miryango mpuzamahanga, raporo mpuzamahanga. Iya mbere hari raporo yakozwe na Amnesty International. Amnesty n'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu, mu kwezi kwa 5 1992 werekana ko mu bantu bamaze kumenya bishwe na Habyarimana ahantu hatandukanye: Bugesera, Kibuye, Gisenyi, Ruhengeri, mu Mutara, Murambi, Buniza, hari akarere ka Gatsibo, Byumba n'ahandi, Nasho, abantu barenga 1000. Amnesty International yarabaruye, umva yavanaga amakuru mu Rwanda, bafite urutonde rwabo. Urwo rutonde rwaje no gusohorwa n'undi muryango wo mu Bubiligi wayoborwaga na Bwana Gasana Ndoba arino. Noneho urumva turi mu kwezi kwa 5 1992 hagaragajwe abantu barenga 1000 bishwe na leta ya Habyarimana. Indege yari itaragwa, ako kantu ko indege yari itaragwa bagafate. Abo bantu bicwaga abenshi cyane n'Abatutsi bazigwaga ubwoko bwabo, cyangwa se Abahutu babaga bagaragaje ko hakeneye impinduka, ko hakeneye demokarasi, hakenewe amahoro, hakenewe ko abaturage Abanyarwanda bose babana. Abahutu nabo yarabishe, niyo mpamvu nahere kuri ba Silvio ba Nyiramutambirwa nabo babandi. Urwo ni urugero rumwe. Indi raporo mpuzamahanga yakozwe mu kwezi kwa 3 1993, iyo yari igizwe n'imiryango mpuzamahanga 5 yari iyobowe n'Umufaransa witwa Jean Carbonare. Harimo Human Rights Watch, harimo itwaga Africa Watch, yari ifite icyicaro Wagadugu. Imiryango 5 mpuzamahanga yishyize hamwe. Leta y'u Rwanda ibemerera yuko baza gukora ankete. Baraza bafashe prefecture 3 gusa, zari zaranagaragajwe muri raporo za mbere. Bafashe Gisenyi, Ruhengeri n'igice cya Byumba. Noneho bakoze raporo ankete mu kwezi kwa mbere 1993 ukwa mbere niho bakoze iperereza mu Rwanda. Raporo noneho begeranya amakuru, raporo barayandika bayisohora mu kwezi kwa 3 Werurwe 1993. Iyo raporo
yarimo bitwa ba Eric Gire, ba Philippe Dahinden, ni abanyamahanga gusa, impuguke 10 berekana ko mu Rwanda hari umugambi wo kumaraho abatutsi, ko ndetse uwo mugambi watangiye gushyirwa mu bikorwa buhoro buhoro kandi ukorwa n'agatsiko kari ku rwego rwo hejuru rwa leta ruyobowe na perezida wa repubulika n'umugore we. aho ni muri 1993 mu kwezi kwa 3. Iyo raporo ikanavuga amazina yabo yashoboye kumenya, bakavuga perezida Habyarimana ubwe, umugore wa Agata Kanziga, Kabuga, Minisitiri Nzirorera, Kazimiri Bizimungu, abantu Perefe Zigiranyirazo, uwitwa Nzabagerageza Charles, bakaberekana. Ni naho havuye izina babise ngo ni les escadrons de la mort, ngo ni agatsiko kicanyi. Yewe na wa muntu ubu ngubu upfobya jenoside yakorewe abatutsi twa Philippe Regency w'umubirigi, nawe ibyo yarabyanditse ko iyo leta yica. Nubu y'abantu bamunyamoje aravuga ngo ariko ngo jewe ngo inkotangiye gusinzi kunda ngo ariko nanamaganye Habyarimana. Yarabyanditse ko ibyo ngibyo. Ubwo ntimumva ko turi mu kwa 3 nyuma ya 1993. Yego. Imiryango mpuzamahanga 5 igizwe n'impuguke mpuzamahanga bakerekana ko hari umugambi wa jenoside mu Rwanda kandi ko uriho ushyirwa mu bikorwa buhoro buhoro. Banerekanye n'ibyobo bashoboye kubona, harimo icyo bashoboye kubona hari yahoze ari komine Kinigi, mu Kinigi icyobo cyiciwemo abatutsi b'abagogwe biyobowe na burugumesitiri witwa Tadeo Gasana, n'amashusho ye barayerekana. Bajya muri Mukingo haberwa na Kajerijeri Juvenal, bahasanga ibindi byobo. Kajerijeri Juvenal yanakoze jenoside 1994, ubu yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha imyaka 45. Mpame mu 1993 rero nabwiye ko mbahingerenye gusa. Mu 1993 noneho mu kwezi kwa 8 haje intumwa noneho z'impuguke zoherejwe na komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu ikorera Geneve mu Busuwisi. Izo ntumwa ziza zamaze nazo kubona ayo makuru, izo raporo zabanje babona ko hari ikibazo. Ziza ziyobowe n'umuntu ukomoka mu gihugu cya Senegal witwa Bakre Warindi Yaye. Nabo bajya ahantu hatandukanye mu gihugu no mu bice FPR igenzura bagiyeyo. Yewe nizo ntumwa za Karubonari no mu bice FPR yagenzuraga muri Byuma na Ruhengeri barahagiye. Ariko ntibahasanze ubwicanyi babusanze mu gice cya leta baranabyandika. Iby'uruhare rwa Habyarimana muri jenoside yakorewe abatutsi mu kuyitegura kandi byanabonwe n'imiryango mpuzamahanga ndetse bitangaho umuburo ku butegetsi bwe nubwo nta cyabikozweho kandi icyo gihe indege yari itarahanurwa. Hari kandi n'abadiplomate bari mu Rwanda mbere ya jenoside barimo n'uwari ambasaderi w'Ubufaransa n'abandi bagaragaje ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi hamwe n'ibinyamakuru birenga 20 byo mu mahanga mu mwaka w'1964 byatangaje ko ibiri kubera mu Rwanda ari jenoside. Ibyo byatumye Musenyeri André Parodi wayoboraga diocese gatolika ya Kabgayi wari inshuti ikomeye cyane ya Gregoire Kayibanda amugira inama yo guhakana ayo makuru, maze bohereza mu mahanga wayoboraga inteko ishinga amategeko kugira ngo asobanure ko inyenzi zateye mu Rwanda noneho ngo birwanaho barazica. General Romeo Dallaire wari uyoboye ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro mu Rwanda yagaragaje ko muri Mutarama mu 1994 imyiteguro ya jenoside yari igeze kure ndetse ko n'intwaro zizakoreshwa zatangiye kwegeranwa nubwo nta cyabikozweho. Dr Bizimana kandi yaboneyeho kwiya mu muryango wa Habyarimana ukomeje gukaza umurego mu kumugira umutagatifu imbere ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abandi bagoreka amateka nkana bakagera ubwo bavuga ko ihanurwa ry'indege ariyo ntandaro yayo, nyamara ukuri kw'amateka kubigaragaza neza. Indege yari itwaye Habyarimana yahanuwe i Kigali irashwe ku itariki ya 6 Mata mu 1994 ubwo yari ivuye mu mishyikirano i Arusha muri Tanzania, ndetse bukeye bwaho ku itariki ya 7 umugambi wo kurimbura abatutsi mu gihugu hose wahise utangira gushyirwa mu bikorwa byeruye.